mumpo buyambi bantu mwenye wenda kubi ahabwo kuba obutumba bwona bugwiri okundu nukwendi wendi nyowembeho nta kanashoberwa. Enjura y'omuyaga egi egwire sha mukaga zihangwe ezigira ebihingwa ebirimu entookye, muhogo hamwe n'ebindi biri ahansi. Obwahati abantu omu byaro ebi bashobangirirwe tibarikumanya ekikukorataho. Aburanye mwazyo tugwerirwa kagwe sha mukaga n'ekicweka omuyaga gwizire n'amaani mengi gwashiisha emisiri yona orutookye rwagwa muhogo yakuuka emiti yahengeka ekyalo kyona kyazuma kirwa mbwenu ninsaba twaterire karuru nkamemba witu wa paramenti Annette Mugisha atuyambe atuke chairman wa LC5 hake kunuya atuyambe oburemezo n'ubuhango abantu bariho mbacura amasomo no bahanterera mbwenu ninterero muranga government nko mwebembezo rya hansi n'abarya hiyuguru yanje kumuyamba echange eki kantu gutira hahonka nemyanya ndizo kugitiremu. Abantu bagira ngu n'abahingi b'entookye kandi zo bakuba bateireho amaisho ahabwe by'entasya byahaka na n'ebindi byetago. Obwahati tibaine ekyokukuratsaho nangwa n'ekyokutaha mihega. Ebitookye igana mpakira motoka konka hati omumazima hagwire ebitookye ebintu akubasa kwiyamu nangwa ebitookye 20 orutookye rwona rwireho njyansobirwe n'omwaka numwerebera abantu abaryaha orutookye rwanje rwireho oru ebendo ntahiza sente nkadye sente za parish modo sente nyingi kandi orutookye oru mbene ndutemamu ebitookye 500 ruhera abana. Ekirikukizayo kuberarikiriza no kugira ngu abaingi omu rubo bakatunga sente za PDM bazita omu ntookye takiro. Necweka ntirwa omuyaga abantu mwe bisemwe mwene mumpereze mukono aba parishe modo sente zabo ninzihahi banka nembanza parishe modo nembanza orutookye orwo kasasoro imbe ninto orutookye mpiye ninjihasanga bukurukika kasasoro imbe nindeta narore ninjiretera miliyoni 1 orutookye orube ndiremu amaani mingi nimurira n'abakozi abayemba rukora nanyenyenka ndiremu amaani mingi mbwenu bishemwe ninshaba ababembezi ba gavumenti abisiterera karuru bona bize banyambe bari orutookye oru situine mukono abataka bacana na situine kitwaye gasira abebembezi bona bize batuyambe abisiteriye abisitura nsiterera obururu esente z'abandi ninzihayi. Milton Betungura orkansara w'ekicweka eki yashaba ba chairman b'entebe y'okubanza okuhandiika abantu abafereirwe ebintu byabo babase kubarondera obushagiki. Hati nyowe nkakujwekera gavumenti aha rurengo rw'ahansi nintwara omugishogu ogwo kumanyisa abebembezi bona na munonga ba LC1 ngu bahandike ebintu by'abantu byona buri muntu bamuhandike na n'ebintu bye ebisisikire then kubayeze kubahandika erisiti bazitwara division. Ogu yagaruka yaterera abebembezi omu gavumenti hamwe na n'aba baine ekiteekateeko ky'okwetsimbaho hamwe na n'empabuhwezi okuhwera abantu aba. Hariyo n'abandi hariyo n'abamafini nturira abantu bingi bakuru munonga omu municipality omu ntubashaba ngu mwije muhumuriza abantu abo mbutije ngaronsha nanimbashaba ngo omuntu araze kwija aje na pick-up y'akahunga nuko kuhumuriza okunkumanyisa abantu. Abataka baterera gavumenti omuranga okurugayo hakiri ekabahereza akahunga na n'ebihimba ngo bundi bakatunga ekyokurya. Aga gashaka Olivia Nasasira ahabwa tayarwe omu Bushenyi.